Assalamualaikum. Oh, Kak Imran. Imran. Oh, ke Imran Pare. Tak tegak kabila kanot bu ke? Ha? Tak tegak ke kabila memang kanot bu nyan kak petih kah Imran Pase? Kak petih. Cukup tegak kah kabila kanot bu? Nyan kak petih tegak tak kah kabila mualim pembunuh bangsa Aceh, pengkhianat bangsa. Cukup tegak memang dro ke kabila mualim Imran Pase. Memang bereh dro ke. Kepegah ka perdamaian tahun 2005 hai binatang. Leh damai, leh tsunami ka kamu damai. Nyo tahun 2013 ka hai binatang. Kalhego periode ka baik kepegah damai-damai ma ke baik ka pertimang ke perut ma ke mentong hai binatang PA. Hai binatang PA baik ka pertimang perut dro ke mentong. Kapegah left menyo ka sharing dengan lon baik kapegah abah tidur ke. Kapegah abah dengan abusi. Ka sharing dengan lon baik kapegah abah tidur ke baik mepep-pep bak kabila kanot buma ke baik Mekah baik bekah. Kapegah lon baik kupu kafe perti ulamanya. Ulama-ulamanya kasah kaduh takalon kenyataan dan kah kapegah halga darah lon. Nyoh kapekah darah lon pu. Darah si mak merang. Alah, apa syam bangai. Memang wate kapegah ba mepep cukup tegak. Ha? Bak kapekong kanot bu ke. Awak PA. Perti athe cik rupanya awak kah. Memang bereh tak nyo. Nyo kalau lagi kita nyo mubalah-balah pantun. Mai kita nyo dalam keadaan mohon. Kanyo leh. Kanyo bagi lawan. Ha? Musuh wajib lawan. Ha? Musuh wajib lawan nyan musuh. Musuh poh bangsa. Perti pengkhianat bangsa. Kajak pegah haba mameh dengan masyarakat Aceh. Nyo, keperti katimong damai. Kamu mada dengan damai nyan dengan pekong kanot buma ke baik bekah dengan prea-prea put ke mentong. Nyo, perti athe PA. Alah Imran athe meritat. Cukup meri ke hai binatang bak kepekong kanot bu ke hai athe pali. Athe PA pali. Cukup mahram jadah wakah perti pengkhianat bangsa Aceh. Perti pelikut sumpah Allah ada kitab suci Al-Quran. Awakah. Perti publo darah syuhada. Demi harta, demi tahta. Katim semua halom ibu pertiwi yang kalah kamu sumpah. Pe sumpah awakah, pe janji awakah. Nyo kepegah dro ke awak perjuangan. Awakkah lebih khianat, lebih bejat, lebih bangsat daripada Yahudi, lebih najih daripada Asia dengan bui. Guna ketepu awakkah pengkhianatnya menyelam lam kitab kajiat poh pengkhianatnya menansit ke urung zalim yang ka murtad, yang ka gepelikut hukum po tu. Yang apa dah kebah menyahan hancur generasi. Tapi yang paling wajib tak payah terbang nak ke si Malik Mahmud nyan. Yang si Malik Mahmud nyan dalang. Dalang athe nyan penyakit hana pernah Tengku Hasan. Tengku Hasan ditiro golong pernah geserah. Wali nanggro ke se nyan. Mantong na dalam buku catatan. Dro geh Tengku Hasan Muhammad ditiro. Baik dia pegot kepalsuan liperti binatang-binatangnya. Bandum rahasia tatupu perti binatangnya jino. Pegah haba mameh. Janji kamu peluh boh janji. Tapi mudua boh janji hana katepati hai binatang PA kelo. Nyokon binatang PA mentong. Ada ke binatang PNA sabancit perti ACE nyan menduma. Lemo gaduk guda pajulok babanduma. ACE sit awak PNA yan. Nyo Tengku Imran, Tengku pap ase kau murtad nyan, perti ase piap tabe. Dia pegah lun ku piap tabe. Nyan muka ai mentong, wate teklon di left, di pegok video left. Cap cip. Tampuh lek hidung wate pegok video left. Nauzubillah.
Yang kenyan contoh Syedram tuah. Urung ingka ketepeh tabe ya. Wate di pegot video live menan laju hana titik. Hana koma wate di pegah apa. Nyan Imran Pase. Pegah lun begana begini. Ya, ceramah laju pedegah. Pekong laju pea bekah kenot bu ke hati. Hai binatang palih kilo. Ya cik benar urung pe ba YouTube. Ya na urung pe ba YouTube cukup berat bere. Tapi punya kurung tenak apa sih acok pe ba YouTube nya nak terju aju bisi nya kakon aju. Pi punya urung galak ka bisi cok pe laju cedram tu nak gedepu le bangsa Aceh, nak gedepu le bangsa mulia tu. So yang tipe bangsa Aceh so selamanya. Yang khianat bangsa dan yang poh bangsa tu cedram tu. Yang perti ase dalam PA nyan ke hai cedram tu yang poh bangsa mulia nu be menancit yang poh ulama Aceh. Yang poh ulama Aceh yang termasuk na ulama Aceh cik. Hai cedera lun. Benar tepu le urang drone kabar sekutu awaknya. Maka pakon ulama Aceh di poh. Laya dro ulama Aceh di poh. Benar tinggal ulama phone di lawung di tadi. Ulama phone termasuk wali lun tuannya. Baik jak pulau-pulau perjuangan. Menancit di poh Tengku Ahmad Dewi. Di poh Tengku Bantakiah. Toh ulama yang tuntut jino demah. Nyo kata payah tangkit ku ulama becutnya. Payah tangkit ku ulama karena naruh ulama di dalam sekongkol sit. Sekongkol menancit ulama jino. Kalagi-lagi kameng merot nalung ulama jino. Moden publo moden putum pom pula hadis segai. Perti ulama merot dum jino kasit dia Aceh. Oka Imran. Mr. Imran. Come on bro. Apa ke? Alah, nyo galak memang lu. Nyo galak cik. Trip tapi hana lung pertebi video bak itu. Galak lung debat lagi ke nyo tiga ngon perti pengkhianat bangsa Aceh. Galak tu cik tiga go. Behana segai pi. Pap lumo kilo perti ase PA kilo ase lih lubu ibu pertiwi seorang ke Malik Mahmud kuali nan so yang angke Malik Mahmud yang si Zaini yang Zaini Abdullah yang angke ji yang ngon ado ji yang ketua DPR puro yang DPR namun belum tepu pi pokoknya ketua se cik yang dalam berhala yang kepeti ase nya yang sokong yang pe Malik Mahmud yang keputi Zaini dan si Tuhaput palih yang si Tuhaput yang si Tuhaput ase-nya termasuknya yang pekong perti ase lain yang kawaknya kon dari masyarakat dan hana geserah terima ke ase Malik Mahmud yang kebinatang Yahudi palihnya yang kapoh bangsa Aceh. Jadi dah di poh bangsa Aceh yang Lizi Malik Mahmudnya. Cukup jai cedera mutuah di poh. Tokoh-tokoh yang carong di poh Bandung lebih binatang Malik Mahmudnya. Di poh Bandung cedera mutuah. Urung-urung yang carong, urung yang hantim saboh. Dengan ji di poh. Cukup palih Malik Mahmudnya. Nyan payah nak tebang gede cedera mutuah. Betul hai cedera mutuah, hai bangsa mulia, bangsa yang lun gasih. Lun pas sayang kurung drone apa? Tanya bangsa Aceh cukup trip kah dijajah oleh pengkhianat bangsa? Cukup trip kah? Pengkhianat PA cukup trip kah dijajah oleh pengkhianat PNA menancit? Yang kedua go periode, lego periode kah jino? Punan rasa cedram tuah? Toh kanun resam segala macam part yang kah diterimong damai MOU-nya nyan. Toh pernah siapa tan ketinyo sedam tuah baik sampo kenong tipe ba awak PA maupun ba awak PNA. Baik sampo kenong tipe tu sedam tuah kasep sedam tuah. Ketanyo sabe pajuh tulung. Pajuh tulung urung Aceh sabe ya sojuk ke gop. Menancit di luar nang ro menyulun hana semike ke bedro ke urung drone hai sedam tuah hai bangsa mulia hai sedalun bangsa Aceh. Yang lun gasih, yang lun sayang, bapi urung drone benci ke lun, ilung sayang dekat urung drone. Tapi urung drone dicepai oleh bangsa pengkhianat. Pengkhianat bangsa sabi ulun
Menyolon fikir ke perut draw di sini di luar negara secara dalam tuah ai bangsa mulia insyaallah sip. Tapi lon hana senang. Hana senang di luar negara karena lon memang urung suaka politik yang diba. Yang di balai UN memangnya betul. Lon mengakui. Maka lunjak kena hana tua lun ke perjuangan bangsa Aceh ke darah syuhada yang kadipoh li pengkhianat bangsa bahpi jino kacok dame le perti ase perti pengkhianat PA jino yang kacok dame menancit awak penda karena lun tayang kedron hai ceram tua hai bangsa mulia hai bangsa Aceh nyan nelawan nepakat bangsa Aceh ban Bandung ajak serentak hai ceram tua unjuk rasa 3 kemerdekaan referendum nepe dan musabah draw dengan mahasiswa yang got yang betul dengan karena Allah buti tim pemerdeka Aceh baik tanpa lagi ada yang kakak nyalun sokong kepada mahasiswa sedralun ada dengan adulun nulungkop kedih urung drone hai mahasiswa nulungkop kedih yang perti awak PA tapi lun harap kepada mahasiswa Bandung bangsa mulia, bangsa Aceh, yang ingin kemerdekaan. Ni bak penjajah berhalanya, nepegot saboh ketentuan, nepegot lagi masa referendum awai, nepegot 3 go. Karena kedon, tapi benar keyakinan lah mati dengan karena Allah untuk nepekong hukum podo Allah nicok Aceh merdeka. Baik nepegot muayang siram tuah. Tanyo berat hat ka dijajah li pengkhianat jino ka dijajah lom li urung do tu bangsa Aceh do tu yang pancur kidah habis hana but urung do tu hana gop yang pancur kidah bangsa Aceh urung do tu sedram doa ino urung do tu macam-macam bagona ta dengar berita ta dengar bak media ta kalon macam-macam nauzubillah min zalik ta perah syariat Islam. Ya, tanya baik dipu bangai dengan syariat Islam. Nanda dengar saudara. Satnyo urung telepon satnyo makaji sedot tedong dia. Hai dia pergi ke urung telepon. Punan yang lun pegah satnyo. Jangan ke hai saudara mutua, hai saudara lun yang berbahagia. Urung Aceh, bangsa Aceh, masyarakat Aceh. Telepon lom, dotat gawat. Bibit. Nyo yang boleh awsi petampo cedera lun. Nah, ni ingat ke jasa-jasa cedera tu yang ka tim pejak but. Ino ke tim tipe seperti bijai pengkhianat pang tibang yan. Minyo hana draw tu lawan cedera tu hana jawanyan dia tamu Aceh dia lawan bah. Urang tanyo wek tampo dipupok sabe kedodo li jawanyan. Memang jino kadu. Ada masjid lun harap bapi bengeh-bengeh lun benci ni kurung drone yang lun hina yang lun caci. Ada masjid. Lepas sabah drone nak lai. Aduh nepap lumoy nan bak pemerintah Jawa. Te tacok ke bengeh tu. Nyo galak ke Aceh ke damai. Te yang mendamai bangsa tu pakai padumpluh ribedo ka dipoh li pengkhianatnya. Tayak mendame jino lah. Nauzubillah min dzalik. Tamu saboh handa tim hajile memang hana daya memang ino perang dia Aceh kan perang sabi kedodo ino. Ilun yakin 100% perang sabi kedodo singo. Cukup berat perang singo sabi kedodo tu. Hana sedari bangsa mulia. Karena hana saboh ti hana li sapu pakat. Hana sapu pakat le menyobarkan kanya sapu pakat tiba rekok pim 2 sabah ulah jeb ia 2 menyobarkan. Ino panen alam menyo kurung menyo bak di tempuk kan pakai tapi kedodo man kon kaji pertimang dia du domba katanya di Jawa. Tak pegah na dah pegah man kata dengar kata ngeh bak Malik Mahmud. Tak pekong jian ke wali negara so temannya. Hana lam catatan Tengku Hasan Muhammad ditiro bahawa si Malik Mahmud nyan bertedong jih ke wali negara. Hana giwa cedam tu. Hana lam catatan. Karena hana geserah ke wali negara. Li wali keti Malik Mahmud nyan hana baik kena pengen katanya. Kena urung yang geserah.
Kesi Malik Mahmud nyan, baje segai kesirah. Wali Nangro hana kesirah nampung. Baje segai kejuk keji. Ngan dipakai. Kon Wali Nangro na urung lain, nanan urung lain. Pedro tu nan. Bek salah-salah lampu perjuangan. Nyalun buka rahasia bacut. Karena memang zalim tat ka jino ka dia Aceh siram tuah nyambut partai-partai pemandum. Memang ilum nyona tengku abang Imran bibi tebai mata saruk yang tegar antuk dro bak pekong PA Culim Imran. Tak tegar bak kamu jah ke pegah kelun lah. Pegah lun di bayi peng li kafe. Pegah lun kanyo kaji. Nauzubillah cukup le buhak, cukup le fitnah watai tebit apa. Hana puas hati kalun hina ulama sebab kepegah bawa ulama ke menyodro ke sidro jurnalis di sinan. Ingin viral mungkin ingin debat dengan Abu Syik. Abu Syik tu kah ingin viral cit. Hana pupu cit lombi. Nak ituri draw ke pengkhianat bangsa Aceh hai Imran Pasir. Sengaja memang. Yang 10G hana sewajar lun. Hana sewajar lun pegah abang dengan tigam pengkhianat bangsa Aceh. Lagi-lagi kah hai Imran Pasir. Hana sewajar hantom. Temau ronyo kakayu Leandro ke hai Imran Pasir, hai Imran Bangai yang klo-klodo. Ashe pim tabe. Mata saruk, bibi mekap-kap, mecep-cep. Alian tampuh hidung lami ke kamera. Melempah bangai ke hai agam hai pat ke peduk Malay ke. Hana Malay ke pu ke lagi ashe, ke lagi kameng ke. Kamerot hana empat-pat. Kau diileu urang ke tampuh hidung ke ngomaceh. Bit kah bangai hai Imran hai. Nyo kah pegah ke malun kah ini itu ku ancam kah. Kah yang ancam lun pun hai Imran Pasir dan kah yang edit foto lun dan kah yang cok foto lun kah post bak grup. Bak vlog kah. Olean kah post lom bak so bak siasan saleh. Bak siasan salah bui sugutnya lom. Yang kah pegah siat bak siasan salah kah. Siasan saleh. Kepegah siap nyo Abu Syik yang di Kanada yang ase kahnya ituri nyo Abu Syik. Ituri Abu Syik yang siasan saleh. Yang bui sugut yang pelikut kitab suci Al-Quran, yang pelikut ayat porta Allah, yang pelikut azan yang ase nya ni bandar Aceh yang kepegah siap. Bak bui sugutnya. Payah kungkit mendum mino peti perlu akidah bangsa Aceh. Lu nungkit pemendum. Ada na tengku alah. Anam datang pegah pi tengku pulang dum tukang pulu dum jayat bika dia Aceh tenoh. Pedong balik untuk proposal bak pemerintah DPRA maupun DPA na dapat pirti HCE nyandum. Ti hibli pegak peng macam-macam na ka Aceh. Hana le gemurno, hana le gebi ilmu dengan kena keikhlasan. Bek le harap peng, bek le harap. Bah geterimong dengan keikhlasan baik lagi ke patok otak minta sedekah lagi-lagi tengku sabuh macaman. Tengku proposal tu memang lu depu ya dak ka dia Aceh. Macam bagona. Alah. Tapi anak pupu ji nyo gelanto lun peik ba YouTube ji anak pupu bah dicok le sedera mentong. Nak dicok videonyo nak dipeik tapi lun harapkan burung yang jeroh, burung yang gok akai. Hana pupu cik tegogo batrip lun duk pegah ba dengan sidra Bandung nak ke kalon. Nyepat Abu Syik. Abu Syik karap gelaknat. Gelaknat ya Allah Abu Syik nyepatnya. Yang kali-kali mendoa ke Abu Syik bergelaknat ini tu aku hujah ulama ke urung don hasiram dua. Nyepat Abu Syik. Sehat walafiat alhamdulillah. Nyepat Abu Syik. Hoka deman. Si Imran Pasir hoika. Ana ada segai bunuh di share live bunuh dengan lum video live. Tapi di pegah bah ana titik ana koma. Mampanai italian anak mayak pungo mata saruk yang bibi mecep-cep gaduh pin tebe malam hantam malam tang. Lu hantam si malam mai lu cin mu perang lu tapi ba YouTube ba Facebook tapi perang lu. Belum hana lu kerja yo. Lu mu perang ba Facebook. Lu lawan peti saya pengkhianat dum nak dipulih bangsa Aceh. Macam na dia pegah lun hoka Imran Pasir ram jadah palih nyanti. Bang abang. Gasa baju.
Ku pengkhianat maaf Bang Imran. Maaf dong. Abu Cik minta maaf sama you ya. Alah Bang Imran hai. Oh lun fikir baik tegar tan pekong siram tuah hukum berhala. Berhala Pancasila baik tan pekong perti Prabowo. Butingat becutnya Prabowo nya rumpuh ulama Aceh. Prabowo nya rumpuh bangsa Aceh siram tuah. Ningat Ningat bacut kuring lebih kuring 40 ribu nyawang bangsa Aceh yang ka melayang. Tanya baik tanggih-inggih mentong. Baik ngan mumada dame hai ada masjid siram tuah. Nah, sumpah hurung don barakon. Kiban sumpah hurung don dengan kitab suci Al-Quran. Nepa nengui. Nubila agama. Nepejuang nanggro nubila hak nubila hak nepegah. Tapi netem baikot netem pelikut di jino. Netem pelikut, netem mudame lom dengan musuh. Masya Allah. Tak pegah, napa dah pegah bengih tu. Yang saya dum yang putih yang pekong celek dum yang bengih kau busi. Putih bijai pang tibang dum yang beyo bekah kena bu dah busi. Maka di pekong di. Waham bekah kena bu. Tat bangai lun fikir ya subhanallah Aceh seramo Mekah hasil melimpah. Pusaka kaya kanyo. Nan tagai. Nan ni kita nyoda dengar kedua tu memangnya hasil melimpah hasil nang Acehnya. Nauzubillah. Ya Allah, hasil melimpah nang Acehnya. Yang setuju bangsa Acehnya menyo merdeka Acehnya kolon pujo apa? Kolon pujo bacut, kolon pujo. Kolon pujo memang menyo merdeka Aceh siram tuah menyo hawa ke merdeka Aceh urung don ibadah tagai. Nyan ban hasil bumo di nang Aceh hanaswah nak kerja. Urung dro nu ibadah tagai ke dro nu. Nyan ban hasil Aceh lebih daripada Brunei. Tapi sayang lam hasil bumo nyan kata juk kegop. Kata juk kegop. Tanya tak paju tulung asal tak juk kegop. Dro tu tak paju tulung. Kesekian puluh ton kata paju tulung hana sip. Nyan ke yang paju asal. Yang paju hasonya payah nelengkop cedera lun. Yang paju haso yang kamu damai yang pekong kanot budro nyan yang ka semua berhala balik ya, yang ka melupakan perjuangan indah tu yang sampuh din sama ke dia. Ana payah nak bah. Yang ko tatrip lun pegah ba. Sejarah lutat cedera tuah yang pelia buci pesampo ba urang don yang setuji. Jaitat sejarah Aceh. Cukup jai sejarah Aceh siram tua. Kon hana ada dumpu na. An ke lagi habanyan menyugalak ke dame berarti ka ke pertimang dame hai kelompok PA maupun kelompok PNA ho ka kelompok pelem PDA. Tat na tu. Bek tak pertimang kelompok, bek tak pertimang oleh yang tengok alah ya subhanallah. Tak bangai aku pergi. Sakit boleh aku buat aku pergi. Hanta pergi. Sayang tu ke bangsa Aceh, ke bangsa mulia tu. Wadhai tu hino kai luar nanggro di sino. Ada hana lun temike pi pu pasai ke ja temike kurang don. Ike sino luar nanggro menyoke klo sino peng dolar rino. Buat temike demang. Tapi han tenang udep lun, udep abu sinyo han senang. Menyo bangsa ke dijajah sabili pengkhianat bangsa jino. Hana tenang lun. Benda tepu becut. Karena lun jak darah refugee lunjak. Lompulo darah perjuangan ini tu. Lunjak kena unang Aceh. Kon bijih lain di petuo. Melupakan. Aceh merdeka darah syuhada. Mandum jino kapilih damai no se'ek dum. Yang abusiknya hana mentong tingat. Mentong sayang kurung don. Siram tua. Mentong sayang. Menyo hana sayang hana lum pingat. Hana lum tenak peti-peti pengkhianat dan yang kazalim. Ulama-ulama zalim jino. Karena kaduh kenyataan. Andai saja nyan ulama lun hujah, lun pih kasiap. Nyan pupu mentong gebili Allah, hana pupu memang lun bersalah, bah laknat li Allah. Nyo kalau lun pujo drone cedram tua. Dengan karena Allah lun pegah banyak. Dan pakon lun berani tat na sebab, nyo hana sebab. Hana mungkin menyebabkan menansyid. Jino kaduh tak kelon nino ulama-ulama jino. Na ulama sebahagian ini ulama Aceh pekong KPA, pekong penanan PNA. Na sebahagian ulama pekong PA,
Kau jih kan ada boh bagi kau lama Aceh dia. Hana ada dong pegah siram tu. Hana ada dong. Cukup berbelat belit pi menan ada ulama pi ate ke pegah ba. Cukup berbelat belit inoka. Ote ta dengar. Bacut peng. Bacut peng menan cik tengku mendakwah pi rata sago pi nyolun ceramah bacut. Lun kon mendakwah apa? Hana lun mendakwah. Anda saja lun mendakwah. Hana gasa lun pegah ba. Lun nyok lun mendakwah. Lun pegah ba sagai dengan syira lun mamadum sengaja lun left. Sengaja lun left malamnya. Lun turuti hati tengku Bang Imran. Bang Imran dro ku. Dan kapanyang memang kapai ada pegah memang kapayang kapai ada pegah. Nah. Lun turuti memang. Pe yang ka jino hai syira mutuah yang ka menimpa urang drone di Seramo Makkah yang kan rasakan kiban kehidupan urang drone. Bahkan jino dikejutkan le Jawa nya le Indonesia nya provinsi termiskin di Indonesia adalah Aceh. Ya subhanallah gawat tak lagu provinsi termiskin di Indonesia provinsi Aceh. Nyo gawat cit. Hai bangai nyamban di pegot berita le Indonesia. Hana malen. Yang seperti Indonesia nya getanyo Aceh biasa. Tapi kita nyodro tu galak dapat baju tulung. Maka di pemalai di sud tilu legok. Yang waktu di petebit video legok. Bengih tu katanya. Kenapa kan? Asal kata yuk ke gop. Tanya orang Aceh. Di Aceh di Seramo Mekah. Hak duk sagai. Asal hanjit cok di dalam nanggro. Orang Aceh hak duk sagai di nanggro Aceh. Ya, hak duk. Hana hak milik Jawa. Menyenah hak milik berarti je cok asal di dalam. Dan hana hak milik orang Aceh hak duk takat. Dan yang kelagian ka dipegot ino, tapi urang don hana rasakan ciram dua pakiban yang ka dijajah libur hala Pancasila. Tanya baik kenong haba mameh mualim. Mualim yang menjanggut nyan nyolun pegah. Nan si mualim nyan Syahril beh. Nan si mualim nyan Syahril. Tanya di pengut cukup muslihat bak di pengut. Le si mualim le bangsa le jampuk Zaini yang le Malik Mahmud akhirnya. Cukup god bak di pengut. Cukup muslihat bak di pengut bangsa Aceh bak di tipe bangsa Aceh. Nyan nan si Muzakir Manaf nan asli dro di Syahril. Kon Muzakir Manaf. Nyan Muzakir Manaf jih bekas tentera di tamung tentera jih han lewat. Nyan di tamung tentera jih han lewat di pelung Malaysia gede. Nyan baik tempo kenong pengut jih di bawah pilot. Jit di bawah pesawat. Baik kenong pengut katanya. Nya mau dipegah ba menan lagi si Imran pegah ba ke lun hanjit lun bisa lun assalamualaikum bagi nyan dipegah kan. Yang menanjit. Ai Imran. Baik ke pegah lun ba lun bisa lun hana paseh. Mungkin dro ke mutungki wate lun bisa lun. Assalamualaikum. Mungkin dro ke anagot empunyung metungki. Ya, metungki segolong ka kritik Salim Abu Syik nyolun pesampo bak ka Hai Imran ka kritik mualim kile ya. Ya, mualim ke jile ka kritik pakiban dibi Salim athe nyan bui tegut nyan. Ka kritik tiga go bek ka kritik Abu Syik. Dro ke ingin fun dengan Abu Syik badayan. Lun depu. Ya, ingin fun lagi Abu Laut ni, lagi Abu Laut mu ego ya. Taban cit. Ka Abu Laut na mengutong pegot le video kelun. Ilung galak aku pegot video se nyan Abu Laut nyan tabo na wibi lembu telefon dengan karena Allah. Baik lagi satnyo lagi haram jadahnya si Imran paseh haram jadah. Si Imran paseh haram jadah diji dibi lembu telefon ke lembu telefon salah. Ku telefon nomor yang ada telefon hubungi tidak dapat dihubungi bla bla se pali kalau haram jadah. Melihat pengecut pengkhianat. Pengkhianatnya nak ke pengecut. Pengecutnya nak ke pengecut yang berbuat salah. Yo. Yang lagi si Imran se-nya niji habar raya ji. Tak telefon dijuk lembui HP nomor HP salah. Tak telefon road WA han diji jawab. Raya habar raya. Habar raya. Dro ke Hai Imran menyodro ke siro orang yang kecerdas. Untuk memingkul sesuatu yang bagus.
Bercarung na pagahaba na fokus bacut. Baik bangai hana mupat-pat. Menyo di antara ketanyo debat dua tu, di antara dua. Jangan bawa-bawa nama orang, jangan ngedit-ngedit foto orang. Yo, nggak usah kayak gitu dong. Ya Mas Imran. Pie Mas, pie kabari. Jangan suka ngedit foto orang. Ya, Bapak Imran. Bapak, memang bapak. Urang ka kerja bak pemerintah Jawanya memang bapak apa. Bapak Imran. Lain kali kalau bapak tidak mau diedit foto wajah anda oleh orang lain, maka jangan sembarangan anda mengedit foto orang. Ya, karena duluan anda yang ngedit foto orang, jadi di saat orang mengedit foto anda marah. Anda mengadukan kepada pihak penguasa. Zalim. Coba dong. Mikir dikit, mikir. Boleh mikir Bapak Imran. Boleh mikir enggak? Bangai klo ke hai Imran mutua. Permasalahan dua tu nyo kayak cok foto si urang yang lun sayang, si Emma lagi nyan. Deh kon dua tu di antara dua tu. Enggak usah bawa nama orang tua. Enggak usah ngedit foto orang. Getat nade. Nyotip tat kau si pegahbar. Kakuh terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lain bro, Imran tak sambung lom. Okey saudara, lain bro tak sambung lom. Pokok ji di antara debat menyujud tak debat dua tu. Terima kasih. Assalamualaikum.